awon titiang mangge kan Kodewo yen sampun Kodewo kinucap cemer letah sampunang nampok malering ida irake kan cinga napi gamal Kodewo sap-sapen ida mangda sampunang ngelalah cemer cuntakan Kodewo ring ida irake menang titiang matur awak dan bedah pengenikan Kodewo awu duan yang kesela kantok ida yari paman juang sapiadi gentan pengenikane juang dijang napi doyari mangkin mulai aja ke karang kepatian angon somah paman angin dijang somah bener yang gentan dong memadu Kodewo mangkin salam dijang ya ngawak cai membedo gentan Kodewo sisu tunggu diang sapunike parakan Kodewo yang jabo yen perah panggenipun pada mangga ngantos napi male jangkot enak ada rasa usod dah yen panggenipun berangtingipun Kodewo tumudiang mebalik ngote merah ngemudah ang rabi tatu titiang mepekeling ring Kodewo sapun napi pengenikan nakelingsir rajin matuan Kodewo sugro titiang wejah ceneng bagus ben mani yen pet ceneng mat kapene ge yayu do dini ditu selepota ngapi anak ajine amon apa jelekne yayu yang subemat atuh rangsang apene ngaji kal tampen aji mapani yayu mula buah bekaden aji makan wanah Kodewo reng ido yari tunggudiang meriki petempelang tanah dorang reng ngaji matuan Kodewo ido yari kengken bane gelas subomat pangsida gelas ngaturna kena ngajong matuan gelas inge amat liang kena Hiratno Sari tuh dados sapunika meh teka dia jumah ngalih penangkep manene pangsida mesulup gelas di langkangan Hiratno Sari nen malu sepakat gelas iya nina gelas cara penganggo di subowe set pesranting gelas ngaturang ratu duakne Iagong ngomong ada dua gong lingsir awanang wikan Kodewo ngenika sapun api dan becek dan patut waliang ido yari aniang Kodewo kadi pengange sampun seset pesrandeng sampun wek endan bener sugro dijang nunasa awanang seset pesrandeng awanang wek ido yari sira saneng wek kang anjang Kodewo dawak pengambilan Kodewo kadi pajat runo-runo makin berbulan madu kentan abulan pitong dino Kodewo ta medal-medal awanang dodar wek ido yari boyong Kodewo sane ngarti wek ido yari patut Kodewo arse reng dilakan alam Kodewo arse siap pangliusan cai matur marane pasida purno kayon kelas cutak kelas tandrimo pemutus os kelas bekajai kita suka melamparakan cai kat Jojo. Maman, ya. Hitungan cicing Ratna Sari pangadega kedekan kumi. Uput antuk itu yang melungoh yang puri. Raga. Iya. Dang sebawet sangkaning paman mabelopati maraka peninggal. Nejane paman ketut. Sampunang niku pacang ayunena. Suwa darman titiang abeh ido irake. Pange ke titiang pemargen ido dan patut. Awanang titiang aturang janeng winungu. Arse tan ledang ido. Titiang waluyo prapot atudu agung. Dok ke titiang mangan arse ido rake merabotan titiang ayah. Makin kapi kayon titiang sampun pundul awanang wanak ido ngangen titiang. Ledangan titiang mepun. Ngancan liu cinyado ngancan mekelo ciklincak-klincak dini sepaneng mata no kenole go bancai deh mekan apa pedang bo? Mekan Nyen orang ci mekan cai munak batu pergi nen nyangsan nyicing singal polon becar lutung meganong bangkai ditundun lagi ketenas
Kai tundong ba? Nah, Kai matakon malu ken ibo li dijo. Yen sing ada menyani do dua gong biang. Numpangin perahu syarat natat kulon bene sing ada ibo dini. Amon apa sikot benak bene sing ada nak matotang ibo nempi nunong kai ne kumpi buyut kene lekat dini di sini demi ibo. Ubuan tunu ibo we. Kai kal mekat. Kalau di ibo salah tampi. Kai mekat sing Julian ibo. Kai ulat teken ida nak agong ni ucap guru wisesa di bumi ne. Yang depan ke jelema mau bobo aman ibo. Depan besek kadua kadi rasa lebihan ibo kena dasa. Mekebar nginang kebisaan bene ngeneh papan bene soang api ke sing mekat. Mapak ibo. Awak tekia kupak gede nang krecet ang cara bebek cungeh. Yang kai sing mekat ibo kang engken ngadakang hujan angin. Deket tua bungutnya cara sampi ngadak encah. Sekonden kai mekat kai mau besana. Yang cara meceki marang ngebah cekiane ibo bang kai ngerajo malwa. Dumada kai dorean soicane no ken widie. Tekar kepipes ne meseplang dicawat bane ketelakang kai pangcara bojok mekembuh kulon bane. dong dua pentes cai inakang pejalan cai ne. Inakang cai cara mau pelalian meceki kadijani gitu. Gagisian kini dadi bobotoh lacor. Dadi bobotoh ceki pipes tongosan bragat hilang. Ngelah cicarian ngilet raosan cai bragat bangke. Wake nih ngenen, wake nih menang bragat. Cara kesinoman yen ibu konden nampi giliran sebak-sebak ibu ngerakah. Ke walau yen ben mani yen ibu nampi giliran yen senyat ya mataan bone mesuang ya mata gede itu tandang laran bone nah. Satu dua gombiang. Panas paro kadi rasa buntut di tiang pacang metinakan ngenyak yang nata duwe. Mana sampun nang pican ko dewa makan usia lungsur di tiang lungsuri. Dedangan di tiang mau pamit dengan ko dewa. Kemudian kene dari paman madu. Dan yang jadi paman lakar nilar pako dan gelap. Yang lakar melanen geladin di paman. Pas makang sekala mekejangnya kelanya kang kini di pulau. Kedek sang miragi sang ningah ang pengnikahan ko dewa. Awanan ko dewa merabian meriki. Siro sana nyarongen. Siro ngajakan siro ngogoka. Boya sangkane ngarsan ko dewa ngeraga. Ardo nareswari ko dewa kinujak. Sat maka tedong jagat kekerap jagat. Alo ayu kes panas. Disapun napi rauheng larepati patut ngeraga ko dewa ngemarkenin. Ledangan tijang pamit patu ledang. Tete! Mama ngurat. Tete! Oyong paman ini paman. Ya dia sembelen gelandung dong pako dan paman. Kelama bang ide. Oyong paman di pulau. Sampun nang salet arse. Boyo nyetitiang mungalen bakti. Antuk kewentanane sana nenten nguweken di tiang suwe ngayak ning kodewa. Mangken pungel putong di tiang ngayak. Dumadak suwejo widine. Numikes di tiang wekasan. Nyuruh adi kodewa ungkuran kemerja pada. Iring kalau irike lanturang bakti asya kodewa di tiang. Melinggih kodewa di tiang. Nah, kaya numite seben memitra. Kijap ini kemudian senudok. Oh, penuh menggantung-gantung merawat-rawat kesugihan purine konen telah pening ampelang bakal bangi murah pangado ajak meliang-liang. Dong misi ngeteleng yeh mata nang wakil dakon yeh matan apa deh yeh matan bangkong buang
Kebatak mirip sensida benai naneng genit nyai mau yang pepatih nyai aja nyolong semaro sundal penaya nyai. Hah? Nelek pacarnya nelek? Wanen. Misi mekecuh kadena abet bon poste karbet banong bengong saja wake napoken pelaksanaan jadi mereka peneng wake bas kaliwat wanen saja jadi bani rumah sana jadi cai ketita rengi day beliago doma manan cai bani menyanyai kapeneng wake kewala di subanet laktak natakang wake uli kijaban matan jana kada benwa narko ada gelah buka kene ada biodo dipuri mula wit sangkan yang caing lah kane mapan cairi kapen yang wake caing lah gusti sing pato sayang nih do biagong di nilantas pesu kena jadi ne boyo-boyo uli kengken jaban cair Bang Presiden wake megedi yang dipuri. Bang Presiden, cai kelawanan gusten jan nguasa yang puri nih dini. Ketanya cai nih. Kewala wake nawang. Buena senjo wake doke nawang. Banyak kadini mekejang subuh nawang. Yen sing temu ulian tebal sabuk pengliakan gusten jane. Duh kapan ide beliagung tanah yang kapen yang rago. Tanah yang kapen yang puri. Ne pernah kasangang peleh, ne peleh kasangang pernah. Doyan kene perlaksanaan jadi amatan nistan jadi di manusia. Pentes, lamis bungut sunal penayang emang betul. Ya nina wake kati jani ukur dengan ini, kengken cara semangat. Kenyir jetnya ini bungut jani ngintang tur maning nyakitin kuping tampi wake. Kengken? Salah tampi kebadak pakai nyatu kasar salah tampi nang mekenah nyai panglah ni ada diarap matanya ni nyen yagong ni nyen wake sadelen mulut wah musuh kaliliran nyai ni apa lantas kodak ada wake nyerita pangalus sesaman musuh sejaban ni mulut patut tampi ni cicit. Apa ya amah-amah patih agong ni? Gusti, dan merasa Gusti sedino-dino Gusti nunas ajengan, nunas jina, disampune kumis Gusti nyempang, caro kaon lampet, masa orang perempuan diinjak-injak. Kalau memang lu sakti bukan tandingannya orang perempuan. Kalau memang hebat, silakan. Olimpil lawan Duang Rondo Den. Paman Ogan. Tiang. Kula sekan kena paman akar mabele para kapen yang lah paman. Melinggi. Kewala yat niat. Melinggi. Nang diang cingembos baju. Ongkap. Panak lubuk cai. Panak bebayi Yen mula saja ciperwiro, wirang kapan cicing ne. Di pesubanin cina ke papas wake, sengpang seng balu kita cina. Lah, wake sama kira. Dong petang iban ini kadang kenat ini wirang kapan ukot di sebuah madan lain Paman aku di
mane kayon-kayon yang gelah paman. Ne mirip subuh pedong lacur gelah. Yen yang paman tua olah para kapen yang gelah. Dia gelah sakit dina paman pragatang. Mati yang panggodan gelain. Maro nyitawan kapen dewek lacur. Mau yang wake subuh melet mau pengelep kapen nyai. Diganti ni nempokin ni madan suka. Gejer-gejer bates ni kedek ni ketunun kanti kedek ini. Aleh hantas sebut yeh ni mata ni kalpasu do patut kedah nyai. Nah, mati ya tageh nyai. Mulene diantos-antos make raos di mana ni madan kasih nanti ya. Nakal kencen itu kan ini. Paman ya coba gelang-gelang peli matiang gelang paman. Kapun wenten bawa sidana. Mau yang matiang barang. Napi matiang. Bayi ngalang bangkal terus deh. Ngaplak kaplu kan ke garota nyananyan. Jak-jak barang. Jak-jak barang. Jak-jak. Nak kencen kena sini deh. Jak-jak kalah. Ngedang nih kerana, Ni alih. apun ya. Nana ragu lah. Lupa budor. Baru bedik budok eh. Maya jelema ingat brak kadedal lesen. Kelah. Ini yang ngajana budoh, pang biso budoh. Yang ngajana ingat. Tok. Asik. Dingin-dingin pu. Kalau gelam ini ukur. Di dewek kana kemuani pedidian ya nih dotang milu karbudohnya dengan playbandnya. Awas, ben pidan diingetnya kaselelegang. Kadi punika mangrane becik antuk ditiang terus sang likin sian tiang Ratu Agung. Ayo ditiang Suk semua saja gelah nampen buat aku. Sanci syarat jani kayun gelah lakar mau wiras kelawaning di iringan lagi.
Inggih ing asapunika iring lurus Sang Ratu Agung. Ditambangan Bajang. Warak tan penede bunga tani nganggi rasa yang gelah kayun gelah. Ada niklah dini di pesraman kailing bandit. Ngiringang pemargani dan akiling siri de yang pegang. Buenene sangat yang gelah anget di sejeroning kayun tipu. Parine kanapi menawi punika Ratu Agung. Suecani dan akiling siri. Sayang ide yang begawan meputra kapining gelah tan mari saja di. Rasa sing sideban gelah lakar nampu nyuwun suecani dan kapining gelah. Ratu Agung istri. Dados medaging pisan sekadi wecanan Paluwuh Cokordewa punika Ratu Agung. Napi malih ring Paluwuh Cokordewa titiang pinaka penyeruan ida taler kalintang kasayangan pisan Ratu Agung. Semalih sampun manah-manah titiang wendane denake diksi rasa punika ring Paluwuh Cokordewa dan wit sangkaning Paluwuh Cokordewa kalintang pawikan pisan ngelarang sanemuastra suputrane punika Ratu Agung tuah saja. Yen dadi tiban gelah meragan Inggih sapunapa. pang sedados sida metimpang saja suecani dan akiling siri kelawaning bakti gelah. Inggih patut asapunika Ratu Agung. Sugron Agung. Parakan lene Ratu Agung. Itu mesti menang. Menah kengken nggih. Sudah iring idong lali-lali. Dua neng wenten putus edo anak lingsir mang 20 cukup lewat tangkil nih ajang itu. Menawi wenten bebaos ada pacang ketiga ring-ringit kalau cukup lewat. Yen yang kita sedang melawan saja Lurus, Paman. lurus, lurus. Nan pada mendadak kan. Ratu yang pegawai. Sedurung rundo cana dua ring sikian. Suryani rian sembah pangubaktin titiang titiang. Sembah hidup. Tanpa kenapa kita datang ke Ratu Agung. Agung. Beri sapu medali itu anak kalingsir ya linar kamu yang titiang. Waluyo itu begawan orang pasti. Apa nuwit ning wedo peragaan Montastro sarwo resti ini pasti ning pasti yang mereh suka di cangeran catur wedo nama jantan ning semua bau duwe lah. Sing sandang sing paman besangat amuji paman. Apan jele kelawan yang melah. Nyen kesenengong melah. Masih tuah ragan paman. Iya dulu. Itu ya anak sabun tampak. Ingin titiang ratu yang sehana neng pebelajarannya ada di rakan. Subetlah lima kang mimi kapinan. Kadirasa sing nu ada mesis. Sing nu nekat nang amat. Dadi melang. Mumpung nejani nu segar bayun mimi. Lakan bererasan lawan. Nyenawan. Benjol ide sang yang pramekawi. Jani mimiman merausa kelawan yang rakyat. Saget benjebos mimi ngalai kagat ceria. Ratu yang pegang. Sampun ang rundrang wacana sapuni kereng sikian. Ajre titiang kelintang doneng rumah seditiang namet kalintang. Yan yang dados lungsurang titiang. Mang desi dekayang kawekas titiang iringang ratu yang begawan dari kiring pesama. Agung. Sana helingan pawucanan itu anak kelingsir. Sironya nuning, sakit bejang balik kali raino lebar kadiangan itu sironya pacangan toset. Helingan pisan. Mirip ning sapi anak. Parine kana pirat yang begawan. Manusia lekat mai kemerjeman. Makejang subang berkawan. Paundokan ut peti. Setiti muang. Lekat hidup mati dari manusia sing dari awinan buka kita melat memene keliwa ngelah meme piana kabesek buka itu sat makayang meme bunga nata di pesraman yen dadi teba
Pangsi deje kayang kawakas nemune. Apa nih raga hidup buka mejalan. Sapunapi punika Ratu Yang Begawan. Lantang margane lakartun tur maneng beleg pesan. Nejane sanang bete mepepinang. Kengken bete mejalan di margane ne beleg. Pangsing idewekan di labu. Bensik. Sapunapi. Ceneng nejane subuh ke baos bisa. Dedem metang pesan kebisan ni dewan. Rare sapunapi yang titiang Ratu Yang Begawan. Lima kang kapinang nyamo beraya jang. Apa na mungkin ya dua ge. Mungkin ya pradnyane ngomong bumi. Yen sing kebarengen ben panyak-panyak ne belum. Cening sing idang wangun jagat cening. Bang sida sumai kapinang panegara lena. Utawi ngidang turis manca negarane mai mesesanyan ke penegarane. Ide sing nakar ngidang dompan. Ratu Yang Begawan. Ya dia suabot dengan kematian dukit yang lungsur daging hatinya neduwereng sikian. Kiwanten sampunang semen. Sesida-sidanan dukitnya. Ini yang pacangut sayang dewek nagingin kayun duwereng sikian. Ini sapunapi mana? De pesan ceneng punya kapinang kewiri. De ceneng sumung kapinang pepelajang. Tetap anap amreh sutrep tinggi negara. Ia nunuk etong hidang ceneng nyalanang mekejar. Si duga-duga benar, sinah panyak-panyak cenengnya sungkem kapinang dia. Wantah medaging. Sangang awerat patut kabeh dening. Banyak sat mako punika lingo kelawan Yoni to. Ane jani kini senbah. Gaginane ngetang kemo iringang kedetamanan pianak ini. Ngale bunga pangadangon nyuri sewana bemani semangat. Kewali dengsap mereresik sing endah diungkol-ungkol itu di samping tugune apan kaliwat tenget saja dulu. Ratu Yang Begawan. Bang yang titiang pacang iringan ide yanak. Lungo mereka kau diana. Turus sang lungo ring peserawan Ratu Yang Begawan. Turut paman balik. Kengken pang. Ditiang pamit riep. Oh pamit kijam li. Ngiring itu anak lingsir di pesucian. Beli paling dua ke milih gegaen. Iya. Kami pesucian jeng iringan ide Bukan melajah ngeleneng. Nang kemudian paman melajah lening. Kalau di mangku. Pas tadi pengabis yang nawang ngeleneng repot. Oh gitu. Nana lautang beli lautang. Air ya. Bang dengalan saja gede sangyang pasar di pantai. Lane jani pada mendadak kuliah. Iring atas itu. Iring tulisan. Apa nih? Ide dane nyamo berayone Makejang pada ngenah ini. pul sinagul kidong layur dodo lunak do madegapul ancak bunut ancak sore plak ibu mut penyo tomplok toke. Gede ngapu mencoba penyo toplok doke. Ada Ini raga mau punuh mau pupul. Mepupul. Kita kokoh tingkatkan persatuan dan kesatuan. Apa buen suwut ngelaksanang pemilu. Oh gitu. Bangsa ulian pemilu raga pecah rengat bermasyarakat. Mau nyambung beraya. Oh. Pul sinagule angon gegelaran. Udah gitu artin kok. No. Pol sinagul kidong layur. Kiraga generasi penerus ngelanturang kengke nuger agamone.
agamane angon pedoman. Pedoman Mapan agamane sing ngitung kalah menang. agamae. Tujuan agama ini mok sartam jagat ditaya ce iti dharma. Man, Artinya damai di hati, damai di akhirat. gitu artine detone. Yen si ajak cang ngotop agat meluat dengan matakon. Man doi cang sing nawang nih cia di blog nih. Tong duga ben belok uluk-uluk. Aja nih mau takon sing Nek ciboman surat edaran. surat apa nih? Ulang tahun Ulang tahun. di Banyaradat. Nak udiang kok nih? Sekotruno ngai perlombaan. Perlu mana pun nih? Ye, ada tebak tepat. Tebak tepat. Tebak tepat tingkat anak-anak, tingkat remaja tua. Remaja tua, robrok tuh. One masuk golong remaja tua ci. Oh cang milu nih. Oh, jang milu. Tebak cepat dari itu. Tebak tepat. Nah bedan kok itu. Hileng jani latihan mau bikin bulan Agustus ini. Nah, Ada yang bandongos. nah, Saudara pemirsa dan saudara penonton sekalian yang kami cintai. Hadir di depan Anda dua regu peserta tebak tepat pada malam hari ini. legu malaria aja legu. Adi legu ranci, Orang kan, ragu. regu kerja legu orang. Sebelum acara dimulai, diadakan perkenalan dari masing-masing regu. Regu. Pertama, Sama. regu A dengan juru bicara Gingsir. Di sebelah kiri saya penonton, di sebelah kanan kosong, di sebelah muka penonton, di sebelah belakang kosong. Regu im. Ye. Adik regu M lakono. Apa? Regu B ci sud AB. Regu B, B celeng, B gulek. Tadi bela lekle kan dorang ci maman. Cina ni nak. Abjad urut abjad AB. Regu B cai. Regu B. Panggantan cang toleh ci kemo. Regu B. Regu B. Juru bicara. Regu B, juru bicara. Regu B. Regu bicara dan cine. Regu B, juru bicara ada sini. Ye. Regu bicara gansar. Regu B. Juru bicara gansar. Regu B, juru bicara kangsar. Apa orang cang nih? Sebelah kiri. Di sebelah kiri saya adalah Gingsir. Di sebelah kanan saya adalah Skangong. Dan di sebelah Bobin. Belakang muka. Belakang muka Sakit nat. sakit dad. Kepada regu A dan regu B dipersilahkan memencet belnya masing-masing. Adik kita munyin bel sini. Haki suwa. Kencang itu kencang yang munin pelek. Gitu. Nah, pertanyaan dimulai. Siap. Regu A melemparkan pertanyaan kepada regu B. Nah, Ada seekor binatang. Kalau nama binatang itu dipotong kepala dan ekornya, maka nama binatang itu berubah menjadi nama buah-buahan. Binatang apakah itu dan buah apakah itu? ada seekor binatang, kepalanya dipotong dengan ekornya. Akhirnya binatang itu mati. Mati Menjadi nama buah-buahan. menjadi nama buah-buahan. Binatang apakah itu dan buah apakah yang dimaksud? Binatang itu adalah binatang kenapa sih macam? Binatang yang dimaksud adalah binatang kanguru. Kengken tuh. Kepalanya huruf K dan ekornya huruf
U dipotong, maka menjadi buah yang dimaksud adalah buah anggur. Tepuk tangan penonton yang meriah. Oh, artinya binatang itu binatang kanguru. Oh. Dan ketep nasnya jadi ikutin berarti nambah buah anggur. Oh. Oke, itu. Ratu Agung, ulang enten bon saput gamangan dinake. Yang menyanyi. Coba angin titiang pisan saput gamangan. Yang ada nama kalung. Baru. Ikan beluang kada sini. Kedencang wacanya jemaah ben no. Odo kalau si bungkat. Oh, Baru kecok ini lantas. Baru kecok yo kecok batacan mengeng meneh. Apane tepuk si? Lanane jenik. Klosor biu. Ane ngelahang jenik. Klosor biu kadang dono. Ping peno si kecok ini. Benang wis yo kecok ben ketat bataca gitu. Biar tepukin si. Bocah lanane wek iki. Di jane we. Heh, Di apane we? ada sampean bikang nih wek. Wek lanane Busan mesaput. nggih. Jani adi melalui ijo saput deh. Juang kok. Ye. Tadi nak dong abona keke. Juang nih tempat dia. Itu napa? Jangan jang. Rika, Sing tawang pringih dong. penjetian kok ada belinya he. Oke. Hoi. Macam-macam rakone bani nyemak sama dia. Yang rakon sing rasmet, beliang rakon sama. Aduh. Awak mau swako alus sangat ngeraos. Dengkak pedengkik alus sangat ngeraos. Weh. Bos lebihan halus kan si sembunyi kan deh. Tadi ci sing ngeraos. Bocing ngomong. Nah saput di tiang jero dingin awak di tiang. Wah, merdeka bulun mata nih. Nang bango. Nak kolok. Arah. Kolok. Ini pun ada nih nak bengkong tawang. Nggih, Jero anak lanang sareng tiga. yang Yen kan dia diwang antuk di tiang narko. Menawi jero puniki saking dong. Aduh, di tiang saking doh jero. Kantos negakin gerak tiang. Mau jalan mau nih John. oh enggak drak atas mriki. Yen ing sapunika pantas jero tanuning ring ugar-ugar di tiang riki. Napi super doy Riki. Mangga jero pawikan nggih. Nggih. Napi jesane wenten riki.
Tiang ning lahang jero. Waduh. Sapot di diawendan, ragone ngamel. Apaan ada? Makin tiang ada telu endan riki. Sing jual ya. Weh. Suar. Nanang itu kan nanang. Suar. Ada jelema cap dongkang. Si jelema lengah sing cap dongkang bentuknya cara dongkang bahasa dongkang loh. Oh bentuk jenah. Jagur nasne beli. Jagur nasne mau sedang beli antum nasne antum ayo beli antum. Ya tuh gua pikir mana bedek. Nanti oleh jam jagur. Nah kena wak ajat lu non. Engken. Jadi dia banyak cak nasa sen gempel ya dah cak. Getap berarti itu. Panak. Cang udah kon gitu ciuli di Joni. Cang lijo, panak po tu. Ini nyaman cak ini sesuatu aja nih ngawak jai main ke tengah alam. Nyamuk. Kita ada nang ngelang. Sesuon ni tu. Nih. Adi bang lep. Ba sesuon sing di ni berani. Saya aja weh. Saya ini mana sesuatu bang ini kau dejang. Ini nasib dia orang ini. Jero nak lanang. Nang ampun nang gerada gruduk kan rago. Nak jakti rago nu nang iki. Yen jakti rago nu nang amel ampun. Polos. Polos ya benar-benar polos ya. Nak sabuk nak apa talen puncak nih? Sabuk. Ni madan sabuk asasa am omok sabuk. Sabuk mau parado. Tahun kuda berada nih. Tahun POC. Dengan peladok tidak kuno lega. Dengan petak. Nih sabut sih gitu. Udah yang menaik gunung tadi. Hah? Sabut menaik gunung. Mendaki. Daki. Ada. Kerenane daki, bapak sabut suat mak. Weh. Dena suat rumah sapot teh. Rumah ya apa-apa bang sendaki. Oh, mak apa-apa ya suat rumah daki begitu. Biasa ya suat rumah daki begitu. Kata rumah ada suat rumah. Nak suat rumah daki. Nasi jauh je bosnya. Kan iki. Sabuk yang je bos. Weh. Yang Nge, yang gingsir bang yang untung sabuk tiangnya. Nggenya buat yang nolongin rago. Angon yang nebus kepilihan yang marah bakat demak yang saput rago. Dan dari wang menapi menikah mencana. Ya. Mira tuh, kene lamahane sebuah saput itu kotulang nyalian. Mau bagi ken we, beliang apa nak rago saput besik. Pabrik saputnya mati. Weh. Saput ini tawang ragoy. Kene ko. Ye langsung manbe. Be apa? Angore nyau saput itu. Pun namu pun. Manggen. Sira ada nih. Ada yang mongkek. 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 Mungkin. Nggak ada gede lagi. Ani ada gede orang yang ada mongkek. Jeruk. Kengkeng. Ulang rago adan malah gede yang muni kan gopo jekek. Gopo supo jekek peninggalannya kita nyelentik. Kemikan bibit kene manis. Lain potong ini kene nyelak ketat. Mungkin ada nih. Ada yang tuh bekadong terkenal pedalang nanti. Boyo gitu dia akan dirasa bangkong dia cuma seri ada nih. Ay, gaya. Ajar. Ada bangkong, badan seri. Kuluk dia Dewi ada nih. Saja. Sekan kuluk dia Dewi. Miong dia Ratno ada nih. Ay, nuang-nuang dia dan nubuannya. Oh. Aduh. Ada. Di sana rago Tapi Bas karuan seken yang nyaputin rago, ngengit lagot ngendut aduh. Aduh. Pondok istri itu. Polotan pengerasa saja jero. Yoi.
Lagu teh kobatnya kasar, lagu tiang lijo, ngendot yang mai mau kobat yang jelek, sing ragon yang ngendot. Sing ragon ingin, nek jegek-jegek nek ngendot. Ponen karuan nek jegek kene miek bondot ni. Ado mesti nek jegek kene berak bondot ni. Biastu kasar kene, sing ten lah bondot berak. Jero. Kem geragone. Mepaden jero nyengoang tiang dengan dot. Mendias guru ngendot. Biasa dengan dot jero. Sekan. Bersumpah. Bani. Nek ngendot. Tiang kengken Bani. Sekan. Sekan. Bersumpah. Bani. Sarang calon ini. Yang salah benar dijawab Bani. Kejak dua. Bani. Adi kena. Ya ngendot. Ya. Menjai menurut bong gitu. Jangan ngendot. Wapin sabuin tiang. Pada ulian aku nyabuin tiang, belum pas witrane. Oh, dulung kejap. Bobo. Weh, kejauhan nih. Iya, weh. Lah, ayo. Oke. Itu dan manus sih. Tiang nak kono manyut, badas urin ngop nyabuk. Buat sipah si jaga sekelan tuh. Sipah apa mebau? Apa mau tuh? Belum. Panjang ide cuma kangen. Betul kan banyak yang ada pengalam Paling gelah si ide panjang. banyak tuh belum enak nih. Melengak. Apa nih silapin situ? Belum nih. Kengken asane. Kenyam nih. Duh. Ya ni raga teh. Ada nak ngugubat kamu nih kengken liang hati nih. Nu nyidang. Siapa namanya? Oh, si kades itu yang sedang berdiri di situ. Ajak telu. Hati tergoda oleh senyumannya yang manis seperti madu. Nak berkenalan, hati merasa malu. Karena sing bulu. Weh, abot kelas. Yen dia mundu manis gening jerone jero. Manis gening nih bontot nih pengit. Cuma dasar sing bulu ya. Pedaging nawagang di tiang jero naik di sarang kali. Kudu taler jero salana. Kaping ajeng di tiang lungsur kang renal sinampu. Riantukan kadiwawu dados di tiang purun cacau ring jerone. Nika taler banget penglusur di tiang lunas pangampura riantukan puniki timpal di tiang. Ipun purun manus rike tur maneh ngenah pengange ring sor puniki. Punika mahawanan di tiang banget lunas pangampura ring jerone. Sio sare punika tiang riantukan nembe mangkin mau jero iki melet taler di tiang manu uning yen wantah letang jero iki sapu sirun. Yen ing parindekan sing tiang sanitakenan. Wastan di tiang gumanti wantah diah langan san. Di tiang keputran do kedayang begawang ngiring pesraman diri asram. Diah langan sari kepuderan tuh yang begawang Gumanti pada. dados sedikit wantah pesraman ya. Puniki penyeruan di tiang. Patut mongkek saya. Puniki parakan di tiang. Jerona. Mewalik ni mangkin di tiang metaken ring linggih jero. Mang detan iwang nalarantuk di tiang mantu. Jerone puniki sarang tiga sapesire jero. Tadi dia langan sari ngawit mangkin dewe urusan mesor singih lase. Mapan beli patut ngajak dewe. Beli sang ada len putra sang ratu mawit puri sinuk ibu. Nah wastan beline Raden Jayabaguna. Puniki makekan
Ne parekan ieu madani gingsir. Yeuy gangsar. Ratu lihat. Doa neng nembe beli kantos ngelintang pergi ke pesraman. Kawiatiane pemargan beli pacang lutut tucer. Pengabden beli di sana dede. Anja kan beli lakar lunas aja, mantuk tiang begawan. Ido enten di pesraman. Ya neng asap punika sedang benci kepisang. Ledang menjandosan intangnya parakan di yang menang dengan jenis. Di Subanet lekta kami bagus, Mas. Loh, ayo dia. Ada tamu gini menyampur. Beli marah ngerasa oleh Jo. Yang kekenal bantian sina beli kenyal bedak tur maning siduk. Aduh sajan lu. Mang benar masih bantian ainang beli. Mana kau jadi gaya nang tiang kopi udah. Tadi mado kan kopi hao teh hao. Kopi kan cangkir. Ingatan do jangan no gula. Adi kita bina kencing manis. Oh. Mana yang beli gangsar apa jalan kopi nih? Aku sen kopi gitu. Ye. Kopi. Iya, dia naik. Mana saya jadi hangat kopi mata hama. Yang kedua main apa ya? Pamedang lu rumah sisi perapu di begawan. Di tiang lunas pengampura. Riantukan pengerau di tiang kumanti jadi nyungkan si begawan. Yen sing beleh depan. Tangkel jenenge mai ke pesawat. Langkah mas. Mantap. Tadi mau tamu pesan kejuan peninggalan. Di sedang mudane patut lakar. Apa ben sastra itu sing telo. Sekolahnya jeneng Priman Mimida di sisi di melipatan malu jeneng. Ngeruruk pancoran solas. Di subane jeneng tangkil je jeneng mai ke pesraman. Meme lakar ngelukat ragan jeneng pangsi. Di subane kenas. Mares jeneng dadi nedenang sang yang Haji Saraswati. Nyemunin jenengnya malam. Ini yen wantah kadi sampunika sekali tel wacana duwene. Punika pinake ugar-ugar di tiang lungsur aja ini di tiang Misati bisa melaksananya. Apa buen jeneng putran sang Allah. Riwakas jeneng lakar ngisi ang bumi. Pepelajane patut tunas jeneng dini di pesraman sing abesek aste beratu. Dadua aste dasa prawit tengkau. Yen suba makajangta ingko penceneng belajar. Subat laban ceneng
Ada nih sandang pelajaran jeneng nih mau tamu belis. Ini nabi punika. Sing jane duah danur kan. Utawi aji pepangan. Yen wantah kadis punika. Titiang nyuk semeyang pisan muing pesuecan Sri Begawan. Mikenen titiang aja-aja dumadak kemadik sida andok titiang nelebang maka sami punika. Menjalan jeneng pang belam-belam. Mimi kelawan semetoni deune lakar keras titiang oleh pesawat. Maaf nawagang itu dane nawagang. Nembe mangke lidang matur. Yeneng seneng nonton titiang. Melinggih. Nawagang melinggih. Kireng karyanin sarang-sarang mangda becek. Yeneng ide dane sapunika. Ando carane nonton, malah jebos titiang pacang mau pamit. Nuna sang titiang apang banget. Kiring. Bilangan ngatur titiang nawagang. Nawagang melinggih, kiring. Mangda becek. Nawagang. Titiang puniki duta utusan saking Bangli mangda becek. Titiang ngaturang pengerenan kayun di dedane. Di dedane seneng nonton titiang demen nyigal kenen. Kebebasan memang tersalur. Bos liune sing tepukin nyen. Pada ngangon kacau cek undul nasene. Aku udang ton jebat nenek. Jadi raga ngangon kacau biar enggak silau mata. Rasa penampilan seorang generasi muda. Dikene nih ulape pangsaru kacau ngangon. Ganteng. Kacau kurang diajar. Keseimbangan. Mulai. Gini karyanin nih, mangda becik. Karyanin. Ikan sampun ngedengang gopo.
Oleh jebol si dolar pacar rau. Ampun semendil. Sing ngerti kan ngono. Ya. Ya. Nah. Oh, dituan dia. Saya ada apa deh? Saya ada. Oh, ada. Ada lah apa sih nih? Anu nih kini pesawatnya sih nggak lancar nih, mon. Ada. Kalau bedik-bedik naik bis, nah, ya melalui kelibi nih, beli baju. Ya, inilah. Oh, hah? Sengidan. Anu repot cuman. Dua jam anu kurang anu uyut nyanyian. Oh, ngomong nelpon doang anu sembarangan nelpon kayak. Oh, memang idang gitu saya tetap kan membantu gitu. Hah? Oh, nah. Saya yang kan atur di rumah. Si ngerti gen lagu kan harus ngerti. Ya. Make na bener. Nyen ngelas lendangan. Oh, sing dadi kowe nunduk belahana. Yen model selendang kene orang. Yen manuduk pis juang. Harus ngerti ini nunduk. Yen manuduk pis orang bocor sing beli apa? Yen selendang kene kan alo. Siram duwe selendangan iki. Wah. Asal barang gratis mau garang. Jero anak lanang bagus genyeng. Irago orang bagus genyeng. Sing dawa wala pongpongan mencekak bagus genjing nemu lengah Di tiang wanta awidya dari. Oh, lu dari gue nih. Pangman kenalan gisi hancek nih. Pangkain kenalan ada dari kok. Ken sulase aparap di tiang. Jero nak lanang bagus genyi. Tiang dari Selasa Selisih. Sira aja pesengan jerone jero. Adan tiange. Inge. Nah jadi kerorang. Pang liu nak kenawan. Raja Pala parab di tiang trunelar. Yen suwe cepi kayunan mekaronan sareng ditiang. Bas dari ke uyagen nak sedek. Beli Raja Pala bagus genyi. Tiang dari Selasa Selisih. Apa ke beli manudok selendang tiangnya beli? Tiang menudok. Ini undang tiang nudok. Yen ciceng nuduk nyen ketakonen. Masa ngabot lenang besik sing idang. Iya neng kita sanggup sebut yang lakar nebus. Nebus saja apa?
Aji pipis. Aduh dia sing mani ngemelpis. Rampok liu. Mas. Kaleng mas. Mekacakan dagang bakso di margone. Perak beli. Kaleng perak tatok-tatok ini didu. Cudetnya lo menyak nebus nganten jak saya. Terbang kan ciki. Segitu sing kebang. Apan sekan beli subuh makadang selendang tiang. Tiang nyak subuh nganten ngajak beli. Sing ngalih makato. Magimah lemasin madang-madang makajang melahib. Jani dari bakat. Ini lu ngotak. Ben mani ke ngalih wartawan. Pemenek balik pos. I dolar nganten ngajak dari. Pangkan tiup guminesnya. Mangken wendan pinunasti tiang reng beli. Waduh bakal ide kembali. Apa tuh? Yening wendan putra diri ati tiang mepamit reng beli. Aduh. Yang lah panak besik ker mulih gitu. Cerai. Iya beli. Ker hijau. Di tiang lakar ngale gae. Aneh gumin ini. Dari bisa ngalegai. Kaleng iraga wak blolotan ke kene. Nah tadi dijeng ngalegai kene gerit gumine yan. Iri kering padang galah. Aduh. Yan kemu ngalegai nyanan ado nak melaling lindang kemu lantas ingat tina raga ngelakurane. Bane lakuran dolar di ini ngalegai. Nah tadi kalau hati-hati den. Pangsing tangkap tibum. Beli raja pala. Tiang. Beli subeng angon celana beli. Ini maru dari apik. Puting celana tak kon. Beli bungangon celana. Aduh, dadi mangsit bon telanan beli nih. Maru lah di margo nih. Ngencah gitu. Nak sung kipakan kajo kelon ngencah. Maru setengah suncoy babar kena kebaca. Lagu silak hati nih. Terpaksa celepangan dari sepedang. Mau beras-berasa di tengah. Kangen tiang beli. Kangen hengken. Kangen cah beli. Oh beli kangen masih. Beli kangen masih. Kangen. Kangen hudian. Kangen tot. Diraga aja ke maju-maju makan dari petang lemah lawan. Nganten. Sing nyenang orang kena latin tiange. Sebilang matemu adi jek makenye. Apa ada kena adi teken beli anak nutrun no genta. Nyengi nyonget. Ada di jantung. Ada celeng mesapot selendang. Gumi mau model makin. Celeng mas selendang. Aduh tanuneng ke selendang ini. Di zaman memaling. Sing ada di balik. Woi, maling. Pocong maling selendang besek. Di zaman. Nuduk tuh. Nuduk. Dedari lah. Jadi dari. Nah, len ipian di tiang bisa nyur. Udah itu. Ini dedari ngelah. Tiang nuduk. Bu itu, yuk kereng anten jadi tiang. Dedari nganten cai. Nih. Aduh. Boleh nanti cara celeng. Sing dedari makandong jak celeng ya. Itu jatuh karmo nih kudu nadi alih. Sama gede nih. Waduh. Ngawak-ngawak. Yang paling iya udah kereng anten jadi tiang, yang bunga lapan nak besi kercerai. Cerai kereng alih gai. Dijak. Ring padang galak. Cang bang anten jadi dari nih. Don, maju-maju. Si bang radu nancang bang anten jadi dari. Beli jang. Berbeli. Beli ya. Di kuda tuh. Si rupiah. Wah. Kancik deh 10.000. Dari deh.
kancrek naik kancrek di 10.000 dua ngasa bayar kancrek Dua ngasa dari ini. dari si rupiah Wah, dari apa sih rupiah? Lali kapan-kapan ke komplek lagi. Ajan wagong senden besu dari si rupiah. di kuda dari ya Haji 50 gerbang. dari di sekat Nggih. nah kancrek di dua ngasa Mungkin di tianak kan ngadap ke natunyen. bisa berjuang sih ya Wah, saya ngerti nih. Atu kan lagi beli. ah Nah, gini caranya. Dia kan ngoyong ini sing lagi ngadap. Dia nak ngadap ini. Aduh, dumas kan cek di tiangnya. kita yang ngadap Nggih, bang benar zaman jani harus Cambli Nggih. Cambli jangan tenjek dari larang Nggih, makin ta sabuniki bang sing di tiang boleh. Dari ini nak konen deke. tonen dekat dari Durung deke. Yen beceng atau pero dari ini. Di tiang sing nawa. Bang sing di tiang boleh nyananya. ada dari beceng Pas keliunan pasti ada tuh. Medan tuh. Itu nasi tiang. mau cikno Maya kreditan ben wong kadeh. Pamit mun. nah